Vlogovi, skečevi, svega tu ima. Bake, bake, bake. Dođi na vrati kad bake snima. Bake, bake, bake. Hoću da čujem glas svih bake. Nebitno ko si, dobro došao si, brate. Lijep pozdrav svima, dobrodošli na moj novi video, ljudi. Danas ćemo da radimo The Floor is Lava Solo Challenge. Neko od vas mi je u komentarima na prošlom videu napisao da ovaj video da radim kao sljedeći video i svidjela mi se ta ideja, tako da ćemo ovo danas da radimo. Prije samog videa vas zamolio da ostavite jedan veliki like dole i da se pretplatite moj kanal ako već niste. Dakle, na prošlom videu smo skupili 6000 lajkova. Ja ono kad sam vidio, znači bukvalno trebalo mi je vodi, šalim se naravno. Uglavnom, ukoliko ste član Bake Squada, obvezno bacite like dole, a ukoliko niste, pretplatite se obvezno na moj kanal. Dakle, kako idu ta nova pravila? U roku od 5 sekundi sa početnog mjesta gdje stoji kamera, trebamo da se popnemo na nešto. Dakle, ja ću ovdje da stavim kameru. Tamo malo dalje imam 2-3 stuba koju ću sada probati popeti, tako da testirat ćemo i moju brzinu. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj video, a ukoliko vam se svidi znate šta trebate raditi, tako da idemo da počnemo. Uglavnom, probat ćemo se popeti na onaj onde kolac. Kao što to ima svako da predsjećim do tam. Udaljenost je nekih 15 metara, tako da možemo da krenemo. 3, 2, 1, sad. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Kao što ste vidjeli, nisam uspio da otričim do tamo, zato što je onako malo daleko, ali ćemo da probamo ponovno. Ne znam da li sam tačno stigao na vrijeme, uglavnom vidjet ćemo prvi put 100% nisam tačno stigao, ali drugi baš i nisam 100% siguran. Idemo dalje. Sljedeći izazov jeste da se popnemo na ovaj stol ovdje, ali moramo da preskočimo stolicu pa da se popnemo na njega. Sljedeći jedan vrlo težak izazov jeste, vidite li ovo ovdje bure. Probat ćemo se odavde da otrčimo do njega. Što je praktički nemoguće jer je udaljenost nekih 20 metara sigurno, but let's try this. Ovo je malo kraći video, znam, zato što ipak česti dan daily uploada. Nisam stalno kod kući i ne mogu stalno biti za kompjuterom i etovati 2-3 sata. Nadam se da mi ne zamjerite što je ovaj video malo kraći. Sada idemo tamo da pozdravimo par osoba. Ok, sada ćemo da pozdravimo par osoba, malo mi je slabija kamera zato što snimam prednjom kamerom. Veliki pozdrav za Hana Kiscaj, AVP Country, Zorki HD, Jana Jaković, Almira Amka, onaj tamo, Ivana Pržulj, Eldo Eldin, Luka JT, Želja Tu Cool i Dmo Emra. Vidimo se, lijep pozdrav svima. Ćao.